Sipofu ndagusuhuje wowe bana natwe mu makuru yacu ndetse n'ibiganiro biba bigiye bitandukanye. Muri uno mwanya reka tuzengurutse amaso hirya no hino turebe ibyiriwe bivugwa kuri ino si y'abazima. Nuko mu gihugu cy'u Rwanda icyavuzwe cyane cyangwa kiri kuvugwa ni iriya mpanuka yabereye Nyabugogo, aho bisi zino zikoresha umuriro w'amashanyarazi yaje kugira gutya igasekura inzu ikoreramo kampani ya Zebra, ikaza kubita urukuta rw'iriya nzu rukagwira abari baje gukatisha amatike yabo ndetse n'abakozi b'ino kampani rukabagwira. Bikaba byamaze kwemezwa ko harimo abakomeretse, ndetse hakaba hari n'indi mpanuka yari imaze kuba mu mwanya muto igihe ibyo byabaye, nayo ya bisi yakandagiye umuntu ukorera hariya muri iriya gare ya Nyabugogo akahita we yitaba Imana. Ibyo akaba ari byo biri kuvugwa cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ho nuko mu mujyi wa Goma habashije gufungurwa kampani irinda umutekano cyangwa se ikora akazi ko kurinda umutekano w'abantu n'ibyabo, ndetse iyi kampani ikaba ariyo ikora akazi k'umutekano, ikaba ariyo ya mbere ibayeho ifite abarinda umutekano bafite n'imbunda. Ndetse iyi sosiyete yafunguwe ku mugaragaro uyu munsi, bikaba binavugwa ko uretse kuba ifite abangaba bashinzwe kurinda umutekano, ifite n'abandi ngo bashinzwe cyangwa se b'inzobere mu kuzimya inkongi z'imiriro. Abangaba bakaba bashimirwa rero kubera ino kampani yafunguwe, ndetse bakaba bakangurira n'urubyiruko rwinshi ngo kuba rwakiyandikisha rukajoyininga iyi kampani, ikafasha polisi mu kwirindira umutekano, ngaho kugira ngo polisi ijye aba ari ikoreshwa mu kurinda umutekano w'abantu n'ibyabo, kandi nayo iba ifite akandi kazi kenshi gatandukanye hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tunyarukiye rero muri Aziya, hariya muri Iran ndetse na Isiraheli, nuko nyuma y'uko Isiraheli igabye ibitero kuri Iran bikaza no guhitana abayobozi benshi b'iki gihugu cya Iran, yaba ari umuyobozi wa gisirikare, umuyobozi wari ushinzwe ingabo zigendera ku mpinduramatwara ya Kiyisilamu, bakaza no guhitana n'abandi b'inzobere mu bigendanye no gukora cyangwa se gutunganya nucleaire. Aba rero Iran nayo ikaba yarahise isubiza Isiraheli mu bitero bya za drone ndetse n'ibisasu biraswa mu ntera ndende. Ikaba rero yanahise Iran iburira ibihugu birimo Ubwongereza, Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko nibakomeza ngo gushyigikira Isiraheli ngo nabo iraza kubarasaho bidatinze. Ikaba yabahaye gasopo ko bagomba kurekera aho ngaho, bakategeka na Isiraheli kurekera aho ngaho kurasa kuri Iran, ubundi ngo nibakomeza kwishyigikira nayo iraza ngo kubarasaho. Abantu benshi bakaba bakomeje kugira ubwoba bw'ino ntambara, bibaza nimba ishobora kuba yahagararira ahangaha cyangwa se nimba ishobora kuba yakomeza, bitewe n'uko Iran birazwi neza ko ngo ifite bya bitwaro bya kirimbuzi. Bamwe bakaba bavuga ko batekereje uko babona imitekerereze y'abantu baba muri biriya bihugu, bavuga ko nta mikino bagira, mu gihe gitoya bashobora kubakora mu jisho bikarangira n'ibyo bitwaro bya kirimbuzi babikoresheje. Ikiri kuvugwa muri uno mwanya nuko biri kuvugwa ko ingabo z'igihugu cya Isiraheli ziri kuvuga ko ziri kubona ko hari misile zirashwe cyangwa zirimo ziza muri uno mwanya ubu ngubu, zikaba zihamagarira abaturage kuba bajya ahantu harinzwe. IDF, ingabo za Isiraheli, zongeraho ko ikomeje kugaba ibitero bya gisirikare muri Tehran mu gihe ikora ibishoboka ngo ihagarike ibisasu. Televiziyo ya leta ya Iran ivuga ko misiri 100 zarashwe, mu gihe perezida wa Iran Masudi we arimo avuga ko igisubizo gikaze niba Isiraheli idahagaze. Nyine perezida wa Iran we akaba yavuze ko igisubizo araza gutanga ngo gishobora kuba gikaze
mu gihe Isirayeli iraba itarekeye aho. Ibi rero bikaba biri kuba mu gihe Washington na Tehran bagombaga kongera ibiganiro kuri gahunda ya kirimbuzi ya Iran muri iki cyumweru, ariko ubu ibiganiro bikaba byarahagaze nk'uko umuhuza wabo Oman nyine ibivuga. The Info.